Ka Ophis Treikam Jong Deputy Commissioner ke Bhoi District mentagasngi ke Plie ke program training Kyrpang banyarap iki khun samla ki badang penkre ya ki examine competitive repair ya ke nega program ke ban pelong habaro ki blok ha ke district Plie patba mentagasngi hari Bhoi College nongpo ka bahap hapo ke umling CNRD block Agani kejingelang lawan benishim benta da MLA katany uba Merrill Bonds im u Deputy Commissioner u Abilash Baranwal u BDO uba Eric Kevin Dekar bat u Director ka TIME u Sumendas yakane ke program ka ba la Treikam lingba ka Chief Minister's Career Guidance and Counselling Scheme la Treikam lingba ka jingetrelang hapo ka DC Office ki MLA katany bat ka Triumphant Institute of Management Education la ne time Shalong Gawahati dakatong ban penkup bor bat penkre yaki samla ban long ki babet ban yakun yakino kino ki examine. Ini nak kalian pergi gila sang kakala ban kau gila keliti nak menca banyo yang free coaching nak kaji. Idon nak pergi grandan nak kuliah undergraduate dan graduate sedang di bawah pas graduate dan post graduate kita di bawah train nak pergi kami ni mereka berkongsan kalau ada video yang dikai untuk atem yang dijengkeli kumno bin ambiar exam but ini bersuatu ini aptitude test. Ka Meghalaya Boxing Association ringkat ke jinget Treikam bat